Akaruuru aka nikija kuba k'ekyama kandi aka primary tikarukwija kubaho bwanyuma yo kwasibwa ebendera ya NRM kuhamya ngu naza kugaruka kwesimbaho. Aron aroho ow'ebyobururu nagira ngu emyanya y'abantu abafiire yona nibaza kugarukamu kuteera Akaruuru. Nko mu Kamwenge town council twine polling stations 19 so abantu bona ba polling stations zona nibaza kuteera. Endijo myanya twine nko Makataryeba town council ejo ntuza kuba ntufiringa abagurisi omuzeeyo gwakafa ahabwa LCC. Then twine Buserwa sub county aho ntuza kuba nturonda w'abagurisi. Abantu barukwihikabana nabo bayorekere ekiteekateeko ky'okwesimba ha ntebe egi kandi aba barimu na mukomugenzi Shine Sarongo Matovu. Buri muntu ayine emyaka 18 ari omutuuze nari arikuzarwa omu kyaro eki ekya Kamwenge town council naza kwija ateera Akaruuru n'aka baroti konka ahabwa nko Makataryeba na Buserwa abantu baza kuba nibateerwa colleges. Ito enda mutwiremu Akaruuru ku primary ziriho abo kuba wakwasebendera omukuru gya mukama Jeffrey ashineje bendera nahabwe cyo Akaruuru ka primary kabuza kubaho abako igo fraga beara orudi tumwine nka NRM ankapata itu aba Kamwenge district. Bamwe abatezi b'Akaruuru ebi nibyo bigambo byabo. Kameya ninga ceyamaani w'ekituri wa Kamwenge town council tuketaga abukuba abantu bona ekiteeka kuba kirimo business bakikwiye Bene nyowaka nani ngamba Akaruuru ka meya bakatucerereza twabire twa bakatiye no katera kati buri yo bwire bwabire bari kurahiriramo akabatashemera kutemyeze ebiri bakakatire Akaruuru. So nareba ngo nyonko mucyara habwa Kamwenge okurugero emyaka yitumazire hamazire emyaka nka 20 twine mwabashije narenga nyonko mucyara ko nakwija kanye na bwenje ndukurushikikerana naha cya mukuru witu wihanga okwa abacyara beyikiza hihi arebera ngo abacyara nibabasa. Akaruuru aka nikaza kuterwa 2016 by'okwezi kwa 12 kandi abantu abari mu register z'ebyobururu bonka nibo barikwiza kwikirizibwa kuteera Akaruuru aka. Gasha kwa Anthony Twine.